আমাকে যেন তেন প্রকারে গ্রেফতার করতে চায়, কিন্তু এর পেছনে যথেষ্ট কোনো কারণ নেই। এই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। জেনজি আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর প্রথমবার সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি। কাঠমান্ডু থেকে সাংবাদিক বৈঠকে কেপি শর্মা ওলির নিশানায় স্পষ্টই সুশীলা কার্কির নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। ওলি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির অধীনে সরকার অসাংবিধানিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং আগামী বছরের মার্চ মাসে নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনের বিষয়ে তারা আদৌ সিরিয়াস নয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার দল সিপিএন-ইউএমএল এর বিলুপ্ত পার্লামেন্টের প্রতিনিধি পরিষদের পুনর্বহলের দাবি জানাবে। ওলি অভিযোগ করেছেন এটাও যে বালুয়াতারে তার সরকারি যে বাসভবন রয়েছে, আন্দোলনকারীদের হামলার মুখ থেকে তাকে উদ্ধার করতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছিল সেনাবাহিনী। তারপরে কিছুদিনের জন্য তার ফোন বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছিল, এই অভিযোগও করেছেন কেপি শর্মা ওলি। তিনি আরো জানান, তার মোবাইল ফোন বেশ কয়েকদিন ধরে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং তার জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা কমানো হয়েছে। কি বলছেন কেপি শর্মা ওলি, নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, শুনবো। थाहै छ निकालिदियो भने त। त्यसो भएर अर्को कुरा, मैले सुशीला कार्कीजी वा कोही अरू संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भन्ने पनि जिकिर गरिन। मैले के भने संविधान कायम रहनुपर्दछ र संसद विघटन हुनु हुँदैन, कायम रहनुपर्दछ। त्यहाँबाट समाधान खोजिनुपर्छ। जस्तो कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री संसदभन्दा बाहिरबाट बस्न पर्यो भने संसद त कायम थियो, संसद त जीवित थियो, संसदको बैठक चालु थियो। भोलिपल्ट 25 गते 24 गतेका भोलिपल्ट 25 गते नै संसदको बैठकको दिन थियो। त्यो त पोस्टपोन गर्न लगाइयो, पोस्टपोन गर्न लगाइयो नि त। अनि 25 गते एकछिन संसद बसेर यस्तो पर्यो भन्दा त संसदले बुझ्थ्यो, म बुझ्थेँ, शेरबहादुरजीले बुझ्नुहुन्थ्यो, पार्टीहरूले बुझ्थे। र संविधानको धारा 76 मा एउटा उपधारा, अन्तिममा उपधारा 7 भन्दा पछि एउटा उपधारा 8 राख्न सकिन्थ्यो, थप्न सकिन्थ्यो संशोधन गरेर। विशेष परिस्थिति परेमा राष्ट्रपतिले संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ, प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिरकोलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेर त राख्न सक्थ्यो, संशोधन गर्न सक्थ्यो। त्यो अधिकार त संसदसँग थियो। तलतिर स्पष्टीकरण भन्ने राख्नु पर्थ्यो र 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने र 7औं महिनामा सरकार हस्तान्तरण गर्ने भन्ने त कबुल छ नि त। त्यो कबुल हुन्छ भने यो संशोधित बुँदा, यो संविधानको धारा 76 को 8 नम्बर बुँदा, यो संशोधित बुँदा जारी भएको मितिले 7 महिना कायम रहनेछ र स्वतः खारिज हुनेछ भनेपछि त संविधानभित्रैबाट त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो, सुशीलाजीलाई नै ल्याउने भए पनि। त्यो नमान्नु पर्ने र संसद खारिजै गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि संस्था प्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण के हुन्थ्यो त? कारण त केही हुँदैन थियो। किन वैरभाव राख्यो? सल्युसन खोज्ने हो भने त सल्युसन निकाल्न सकिन्थ्यो। मैले भनेको थिएँ, संविधानभित्रबाट, संसदभित्रबाट, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँ जेनजीको नाम लियो। जेनजी कहाँ खाँदैछन्, कहाँ बसिया छन् जेनजी, कस्तो अवस्थामा जेनजीहरू छन्? अहिले त्रसित छन्। ड्रागनका टाटु खोपेकाहरूले गएर चाहिँ बसेका ठाउँमा अलिकति फरक कुरा गर्यो भने 5-7 जना गएर घेर्ने गरेका छन्। के कसो गर्दै घेर्ने गरेका छन्। जेनजीहरू आफै त्रसित भएर कहाँ बस्ने, कहाँ के गर्ने, डेरा छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ। जो आन्दोलनमा थिए सुरु गर्ने उनीहरू त्यसो गरे। यो सच्चाइ हामीले हेर्नु पर्यो नि। जेनजीका नाममा यो सरकार संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै
संवैधानिक बाटो बनाउन सकिने अवस्था छँदाछँदै संवैधानिक बाटो नै मास्ने गरी असंवैधानिक बाटोबाट सरकार बन्ने शर्त के भन्दा पहिलो निर्णय संसद भङ्ग गर्ने भनेर गर्न पाउनुपर्छ। कहाँबाट बन्यो? यो छानिएको पनि होइन। छानिएको निकायले कमसेकम संविधान संशोधन गरिदिएर राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएर राष्ट्रपतिले गरेको भए त संविधान सम्मत हुन्थ्यो नि। त्यो गर्न नमानेर कसले बनायो त अहिलेको सरकार? ওলির মতে জেনজি আন্দোলনের সময় যেসব অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল তা বহিরাগতদের উস্কানিতে হয়েছিল, তবে কারা সেই বহিরাগত তা নির্দিষ্ট করে তিনি বলেননি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনাগুলো সংবাদ মাধ্যম উপেক্ষা করেছে। নেপালের যুব সমাজ সে দেশের রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সন্তানদের অর্থাৎ নেপো কিডসদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা নিয়েও সরব হয়েছে, সেই নিয়ে আন্দোলন করেছে। এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে ওলি বলেন, আমি কখনো নেপো বেব আন্দোলন মেনে নিতে পারিনি। এটা আতঙ্ক তৈরি করেছিল নেপালিদের মধ্যে। ওলি আরো বলেন, আমার নাকি বয়স হয়ে গেছে। বাংলাদেশ, ফ্রান্স সহ আরো অনেক দেশেই বয়স্ক রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছেন, তারাও ভালো কাজ করছেন। কি বলছেন এই বিষয়ে কেপি শর্মা ওলি, এবার সেটা শুনবো। अरूको पनि गरौँ, कसको गर्नुपर्छ, यसकै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई केही छैन। देश मेरो मात्रै होइन, सदाचारै चाहिएको भने कसले कमाएछ, अकुत अकुत कसरी कमाएछ त्यो हेरेर गरे भइगयो नि। गरौँ, सबैको शङ्का लागेका ठाउँमा गरौँ। अब म हावाका पछि कुद्दिनँ, विचार गरेर मात्रै हिँड्छु। त्यस कारण मैले हिजो पनि बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, अब त्यो हुर्किँदै गरेका बालबालिकाहरू, भर्खरका युवाहरूलाई मेन्टल टर्चर, के बेबी अरे नेपो बेबी, निपो बेबी भनेपछि तपाईँहरू सबैका छोराछोरी त्रसित छन्। किन तपाईँहरूले धेरैपल्ट मही खानुभएको छ, छोराछोरीहरूलाई काखमा राख्नुभएको छ, भोक लाग्यो भने बेला खुवाउनु भएको छ, न्यानो कपडा किनिदिनु भएको छ, जुत्ता चप्पल लगाइदिनु भएको छ, सकेसम्म गच्छले भ्याएसम्म राम्रै स्कुलमा पढाउनु भएको छ, अनि बिमारी हुँदा उपचार गराउनै भएको होला। आमाले पनि माया गरे, बाउले पनि माया गरे नै होला। अनि श्रृङ्खला खतिवटालाई त्योभन्दा बढी के गरेको थियो त? के गरेको थियो? कसले? अरबपति खरबपतिकी छोरी हुन्, हेलिकप्टरबाट स्कुल पुर्याउने गरेको थियो? के गरेको थियो? नेपो बेबी भनेको छ। घरमा गएर आएको किन भएको? अनि तपाईँहरूलाई भन्न गाह्रो हुन्छ कि यस्तो कुरा बोल्न गाह्रो हुन्छ, सेल्फ सेन्सरसिप। त्यसो नगरौँ। तपाईँहरूले पत्रकार त हिम्मतिलो जात हो नि, मसँग मात्रै हिम्मतिलो भएर के गर्नुहुन्छ? म यो नेपो बेबी भन्ने क्याम्पेन यस्तो कुराहरूलाई समर्थन गर्दिनँ। तपाईँहरूले अहङ्कार देख्नुहुन्छ होला, अहङ्कार होइन, सत्य हो। आफ्ना छोराछोरीलाई माया कसले गर्दैन? गरिन्छ। किन गरिँदैन माया? अनि के हो नेपो नचाहिने? अनि जो बच्चा बच्ची, अब बच्चा बच्ची स्कुल जान डराउने अवस्था छ, नेपो बेबी भन्छन् भनेर जान। नेपो बेबीको कुरा गर्दाखेरि उसलाई आफूलाई भने हो कि कसैले केही गर्छ कि त्रास छ। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।